Filipino seven halo arnikang sambirta thanbang sami brismai disopi non birta thebi pen arjuitha. Live nama. Okay. Aprangsi tum episode Witwing Central Committee hinpen. Nang tum perangki panang coro part piglo. Nang tum panang copa ting pen pini. Kewang apa? Nang tum pam jasimet pet pini tum perangki tum pan mandela bang so press meet ki hang ati ke lahen lo. Non kewang ji. Ar koya ciklo tarik inquiry lake APHLC 7 foundation de mate indeng troxy APHLC am hang ke thek arni lasi nilitum nanatum a channel hoipen kar biang loarat lapen dima soara raphan mate inglo arat do anaphan nilitum chopapon lapen kachunri pon alam the kaningje ya phansi nalitum phan press bit ang chopapon lo ki chopapon alam the ke la puhello non ke wangji arkoya chiklo tarik inquiry si APHLC foundation de arni kar biang lo arat do an inglo arat do an hala bangso arni nangaji tong dun peji phansi nilitum APHLC hin pen yang tum phanang cho phapon hala bangso arni la bangso foundation day alir alon pen katalon je phansi APHLC asong ki ja duman claim dam bom lo non adim laki puruni tuara ko mat national highway mate kal four lane laso aku mamalo lasi elitu politics alam chipu pipin pen dharam alam chipu pipin pen thang ning so ning hi abi pin pen elitu inglo akhedo anke halabang so arni nang chitong dun peje phansi niltum pen nang tum phanang chopapon labangso foundation arni elitum ese angtong isivet pen kengkam cioro pen karbiang lo arat mati ing lo arat jakko pirhe amu ya tumat hingo itu cepat lang lasi nang tu phan halabangso arni nang chop phapon lo nang tu man ning aro thang ki chakhi abi pin pen nang tu nang ki dun je phansi ni tu nang chong hong prong lo la pen nang tu nang chop phapon la pen ka chunuri pon alam theke la pu hello ingwa khe do an he longri ki jong wan nang chi tu ka matha ingwa khe an halabangso arni chat asai le do sitame I don ben in nut anke nang tu ke bang vegje phansi ni tum hin pe nang tu ma chuni lo athe ile tum chini APHLC asong labang so asong lake k apartment sikarcha p longri apartment sikarcha inglo akhe tum aso sukai ke da reng vernangji to akhe pumi thang phan ka chinia tuman nenu tribal nenu akarbi nenu adimasa nenu agaru nenu akuki nenu arengma pu inglo akhe mate indigenous akhayan khe bariman nang tumi thang phan khe bari bu ka chinia tum an inglo akhe an ke halabang so arni ke bang peje phansi ni tuma hin pe nang tum phan kivang vegja phansi junri kon pedikri athe ili tuma kimang along lelela churu part piglo ituma inglo akhe tu ningkan thok siang bong pini APHLC along ki ong dung inglo aratum nang kachitodung ili tum ki damtang MP election result le tum ji thailong lo lak ni sosian tak nol kinang wal ni tum chini dam pe me ateng ne
na pe non la bang so election result klang te pe non an ki tum bat khangjang lo ni jini lo lasi ilitu akimang adim an lilang apotsi itum akimang pit lo halake hemprek matu autonomous state arjiding kluben ing long aratum akar I asom ipelong virji pasi epidasa strong opinion ta arjap triplo lapen six sidol arona ting pen ken kam to your seat che so to one voter list amin kan thanji pendang lo inglo akhe apan pachin thuri apan pendang lo ilum akimang adiman ni lichot mon itula itum ang ruki unalo non acap jomo lasi itum arj din kluben ason tin akimang sondo anta itum kitin veje panke nilitum jungjung tu diodi nalitum akira lapen ilitum jalang pe pensi ning sipen iklai vet dosi ilitum ahem prek tami itum pelongji lasi hemprek kenangji po akar bi an hemprek kenangji po tribal akhe an ke halabang so army ne chitong veje pansi nilitum media hoi pinal to pan na nang chunri pono athema ilitum acak kong cepak lanji itum unity mate ning sivek pe cepak lain ke non asal ba ahur halo lasi ilitum ningkan siven batai si labang so foundation de ke nasi jan asai le do sitame na ilitum bithang asai chi otikangra duang sini le chunri po athema la foundation de nang ki dunta nang tu khelong dia farman nang ilitum bithang asai lo ke ilitum bithang akam lo lagi lasara bang so army nang ilitum chitong gje pasi ilitum mai kin pen nang tumhan nang chunri po de telo lasi niling ke thedo kar piang ngora Itam tang army yang kami rat atu nang citudun asun nak taksi nogi lapuan so say dung pensi foundation de army ban kenan citong dun po kusi ni ning ke thedo la se hala bang so army phan nang kitam ke bang phan stame non penal to phan arnam ang tum ai hujumi na han ke lo nang tum misten me et pen le hala bang so army ke bang ji phan arnam me pera bu na lapen ilu tum akimang tame pichu baik na kapag so alam ng jesi nili non bangke alam tay bangke tong po si tami media porte tung si kupene ng karyo samdo ko na art tami pani sinari tong episode si klembang ko inot perang kami kami along kesu alam tay putak presne kami okay mentune bangke bang la bangke ho heglong long ni tunta la pen hoda alang li soni alam chithan do di arpu alam isi bangke di fuel esilong ku pia bune alang chithan lo tapi inglong kira committee lo alang finance secretary bisa alang chithan nasi alang li finance secretary vek pulong alang li wan appointment letter di how say appointment letter alang cepat lang kasi bisa la pen ini tum kachinia teng pulong te alang li pan das ku arpu alang teknik alang li pan arkitek ni may abang ko balik na kanyang kunjin. Kaya nalang labang so press mill long ito siya song kang ako'y gipitikang ke laki jok chete. Ipin alam mo kasi ni yung ko. At kema alang li ako'y ni pitikang ala pulo alang li so der hud alang li pan lang nam didia. Poisa kadukang pilam didia. Naso pena posya aning ki oisi hala so tangka pidun direct to aning ki oisi alang ni bangke BJP long man ko ni bang jisik kusin kumar ko episode long kini lakni si arat dolo al lakni si arat ya opring lu net ma apu su sidat ma ini episode a party bangke un an ben si rab dolo adu na un idiot dun un idiot rab dolo idiot atu na dolo sitame a hoppe ke long dia phan ka matha tum an ki pini ani anta isu dam thang jalang bom lo alang itu mitha tangkap si kocap bonglo itu ba jabong lo anu si cerap bonglo sa alang itu BJP long junju itu kan ka alang li isu ya rahut lang junju de masih BJP long junju itu ke matha bang lagi dia phano alang mithan individual interest alang li phan mane tangkap poisa pilote alang li hok pachti wa BJP ang thek kada seklan ka lasi yen tu episode si arat ke tangkap papan pateni hilong di pas ke pati sila sama ratu itu ni ada non doldoria long masuk program tu kan mata bangket society sosial pun government tu alam sosial media long pandak tentang society long non sosial long juga ajulong
Kami kita berita cipil untuk sebelum leader Tuhan. Alang itu non BJP long ki jonji waktu ni Tuhan atumi dekin dah punya itu misalnya leader sih angkan lah. Non indut bahini tu ki dunji putung ke mana tangka abe ongsi itu cepat lang langsar tu sih. Jadi tangka sikai sih ni bak long purun te mo ni itu pot episode sih untuk tuji. Setelah MLA perang itu tangka abe onglo tu campaign apa tasar. Ahok lang mudin itu kan dia. Asli lah soalnya itu cepat jalan berapa tasar. Jadi amendment tu sebab tu amendment dia lote partai jadi mana. Langsung sih itu mana dia dalam. Tapi isi apa ke? Urut doi nangkan lagi. APSC long dogar lote. Ini alang tu biji tu declare apa sih itu macam urut doi akan kena hit. Urut doi skema yang tu nangkan lagi. Orang Arab kan declare prinsip ini. Main ini kehan kita ni kita apa. Lasi, ni tu apa yang kan bomo. BJP long kedua songjap bomo. Kar biang long arat, akil long advantage ni. Urut doi amen pen rat han campaign. Job card, ration card amen pen rat han campaign. Ration card, job card, lagi BJP abe death sita me. Majok सरकार वांगता लगे तो बोल के ना सेंट्रल स्कीम लापोसी lahai urunodoi kiron pensi development bu cepak lang bagala ke alang rak ni ku mas job card ration card kiron pensi alang cepak development bu ni bagala ke rak ni ku si ni kita man ko konsi below poverty line lapen ahok alam karbiang long ke inglong arat ke 90% ke ni alang pensi BPL ko bilo B bilo tangkai na P bilo poverty hidup na el kya lan hidup pala hidup na to bansi labang so ration card tangte mata 90% ke labang so ration card isi kere tela development kasi ration card astang ke pacu ke lock si ahar pan ke kusi sampai tingkar biang long ko na ke il kelong long ni bang jikolo se himu jikolo long advance di kelong salah itu tentang itu paten ini itu argumen kan otonomas state macam palong teknologi tiap orang lasi tim karbiang long kan itu kan itu bangke nang itu isu apa thale campaign no kopi sudah karbiang long kaduri malah itu apa tak apa plannya paling itu campaign no thano nang itu kopi si development akhirnya malah thano sudah ration card job card urunodoi bahai PMAYJ hem kilon penke nang itu ceparu kan ni laban ke karak ni itu nah masih BJP van dia as ini gitu naik kita harus deh lah dulu tuh yang pen job card ration card itu mah dia akil dulu advantage ya lah ini akhirnya kita mau jadi BJP lo nang gunting kalau teh langsung orang lagi big kita yang sosial media lo viral dulu deh setelah keras ini lama tangan itu tapi ke teks lo teman ini council pensi yang interaction program konstitusi itu sekat ini apa interaction program ini lagi mesen tahin lo tadi ada kalangan itu alam kita yang itu gambar je BJR apa orang Arab itu PC akimbang mah akari iman masuk ke hak kecini dia fancy non orang Arab sampai jika nanti si alam kita lah lagi BJP cuma program loh kalau Rusia tu tanda alam tapi orang Arab tu PC kawin mah PC duki semua halah dia alam kecini dan dia fancy orang macam international program yang lebih sih, orang berjitan. Lapor sih itu kisah dalam tu antah hadak ciri kalong po, lapen tim karbiang long pela klempo. Gula so a program pasti, alang itu lapang so akam kita cunji pasti lapang so sai kita tempon pasti, alang itu Jepang tak pun. Mesem no, lai hui alang ke si tami. Nili tu kacini dam itu, ketek dam no anteng, boleh anteng. Ihi penggalang dam pun lagi, cok cipit, boleh itu udah tehinone. Athema BJR putha non si karbi arat tu pisa ki mang ma pisa ka mata ma ka jini dani pa non si kedam BJR on ke kichie tum aron re ke do bihariya so play set lo laben karbi ang long arat do an ke la ki eviction ang pu pisa ka hanjung lo cita alang itu bagi non si ka jini dani pa ke kam ji yolang ke la ke mal hadam ni alam lapen
Karbi Anglong arara kitu kisung alam non si kacin kici thanam je phan non si kacini je phan non si ken kam kaci jolan non January 2025 January 11 mes pangceng Karbi Anglong arab akitu kisu kacini je phan langdam mo pode si yang tudro mo ha ki haike ningkan grep pos selo mo alang si yang kumantan tangti alang jini de to Karbi Anglong arara kisu tim Karbi Anglong BJP ka hon ningkan kep nang plentang ningkan kep parang ningkan kusi ningkan kacion ningkan kep anggong kopi lo Karbian lo arah laki dukis ngalam cini ma 90% na Karbian tu mereson kara sangkan lok segi cupu ke laki iduk pik ang kek lo mati tangti ko busa tu cini ni lo pini rong along tuar ave me ave school ave iduk hangjo pini aliban tu sam lo BJP sarkar Karbian lo nang cari lo pen Karbian lo ke iduk akhim si improve lo halabang solang ang mo ano rectify kala Nasi nona teng si BJP tu ken kampion kong mo lagi akhir vir du prapi ni bisne kong ki sila mi episode sia tu ni song kiblo labang so pavir long ni tu alam na jalan nasi non si Karbian lo arat akin nang alam aning alo kama thalam idu kisu alam ka chini dai ken kam ka chijor milan non tarik presi ke si tang Januari chiko ke si laket herak ni alam pen ni tu ni alam Runcin Karbian hem untuk pikanjang ke Karbian lo arah ke mangke hembrek Karbian lo arah ke mangke PGA di dalam kedua PGA harus nomor nunglo nanti lah lu kan dampen homostik tinong suri lak tangkap khorcha dan kenang abi itu arjulong dak kor kan tilong ke cenggu lak ingko rapo dak khorcha lo bisiku di lak ingko rapo tangka jong si kumane dolong kabe dolong salam pidat kumane atular kabe tuar kumane rong tuar salam pidat pusing kuan akim meji ini lak engkau rapo pada homos engkau rap trouble dak wana kuru lakam ni lapuna Karbian long arah bangki bil kilong le Hangzhou an kang cirpen Hangzhou sta latu maka mitha program mangke lak tangka latu khorcha thek kuna tangka la umami individual tangka ma lak tangka la kupi phala phalang ni la hindu kurang itu amar penonton amar seksi dalam antara untuk yang penduso আজি আমি সংবাদমেল মূল মাতা কাৰণ হৈছে আমি আমাৰ এপিএছচি দলৰ পৰা অহা এইটো মাহত অহা নহয় এইটো মাহত 21 তাৰিখে আমাৰ সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি এপিএছচি দলত উদযাপন কৰা হ'ব স্থান হৈছে ফুলনি কুমাৰ টিচনৰ খেলপথাৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আমি এটাই কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এপিএছচি দলৰ পৰা যে কাৰ্বি আংলং যিমান জনজাতি লোকসকলে বা আদিবাসী সন্মানীয়সকলক আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকসকলক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এখেতসকলক যে সেই অনুষ্ঠান যাতে আমাৰ নিজস্ব যিটো সুৰক্ষাৰ এটা দলত কৰি নিজৰ চিন্তাত কৰি সেই অনুষ্ঠানটো যাতে উপস্থিত থাকিবৰ বাবে আমি কামনা কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এখেতসকলে যে সেই এপিএছচি বাৰ্ষিক সপ্তম যিটো উদযাপন দিনাখন এখেতসকলে উপস্থিত থাকিব বুলি আমি গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ এইটোহে অনুৰোধ আৰু লগতে আমি আশা কৰিছোঁ যে নিশ্চয় উপস্থিত থাকিব গতিকে ইয়াতে মই আকৌ ক'ব বিচাৰোঁ যে ডিমাচা সন্মানীয় ডিমাচা সকলোকো কিবা এখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এখেতসকলে সেই অনুষ্ঠানত থাকিব আৰু লগতে যিমান জনজাতি লোকসকলে আদিবাসীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খিলঞ্জীয়া মাৰ কুকি নাগা সন্মানীয় নাগা বন্ধুসকলৰ যে আৰু আমাৰ যিমান জনজাতি লোক আছে যিমান বসবাস কৰিছে কথা আমি এটা কাটৰি অনুৰোধ যে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো যাতে ভালে কুশলে উপস্থিত থাকে আমি সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে কিছুমান কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে এই অনুষ্ঠানটো কেৱল আমি যে এটা ফাংচন ডে চেলিব্ৰেশ্যন সেইটো নহয় তাত কিছুমান আমাৰ সন্মানীয় চিফ গেষ্টসকলো আহিব লগতে কিছুমান বিশেষ আলহীসকলো আহিব তাত উপস্থিত থাকিব গতিকে কিছু কথা আমি তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে এখেতসকলে যাতে আমাৰ জনজাতি লোকসকলৰ আৰু খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যাতে এখেতসকলে সেই কেনেধৰণৰ আমি আগবাঢ়িব সেই কথাটো এখেতসকলক বিৱৰণ দি বুজাই দিব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এখেতসকলে ভালে কুশলে উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ক'ব বিচাৰোঁ যে জাতিক এটা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় কিবা এটা যে জানিব লাগিব
বা নিজৰ সংগ্ৰাম যোগেদি কিবা এটা জানিব বা আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কিবা এটা জানিব লাগিব। গতিকে সেই অনুষ্ঠানত যাতে কিছু কথাত আমি জানিবৰ কাৰণে বা এটাত ভৱিষ্যতলৈকে যে আমাৰ জনজাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কেনেধৰণত আমি খোজ দিব লাগিব বা কৃপতাৰে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আলোচনা অলপ আগত আমাক HSLC কেন্দ্ৰ কমিটি আমাক এই অতিথি হিচাপে কোন উপস্থিত অতিথি হিচাপে বৰ্তমান আমাৰ তাত তালিকা আহিছে। বৰ্তমান আমাৰ সন্মানীয় ডাঙৰীয়া MLA তেখেতে উপস্থিত থাকিব বুলি, আৰু লগতে আমাৰ বিশেষ এটা আলহী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এখেতে সন্মানীয় এখেতে উপস্থিত থাকিব বুলি বৰ্তমান তালিকাত নাম আহি পৰিছে। গতিকে নিশ্চয় এখেতসকলে ভালেসকলে উপস্থিত থাকিব আমি কামনা কৰিছোঁ। Tangti pinibirta ke lansing toni koglo dumi thangmi kurang thu